Ko te mahi a te rōpū Unleashed Travel, he whāngai pūtea ki wā tātou rangatahi, kia tai atu ai rātou ki ngā wāhi rereke o te ao whai wheako ai. I tēnei tau, toko whānga tauira Māori i rereki Fiji, kia rongo ai rātou i te wairua o te ahurea o reira, i mawake rātou i te karere. He whenua rerehua. He whakatutukitanga moe a tētahi uri Māori, arā te wehe atu ia o te aroa ki te haerenga mai ki Fiji. My first time out of New Zealand, and what a beautiful place to come to from, my first experience out of the country, so which is, real cool. Nā Unleashed Travel te haerenga nei I utu, koe nei hoki te tau tuatahi ko whakahaere hia ki Aotearoa. Bex from Unleashed Travels came and talked to my tourism class, and I was real excited when she was telling me what was happening and that, and I went home and told my family, and they're real supportive and made it happen. Ko te tua papatonu, ko te utu I ngā tauira kura ki te haere ki whenua ke ki te whai wheakoranga mai I ngā ahurea o te ao I mua tonu I te kuhunga atu ki te whare wānanga. What I want to learn from this trip is different cultures and meeting new people and getting to know everyone and going back and maybe coming back to help and stuff. So that'll be a nice thing to get out of this experience. It's gone by, take your time. This way. I'd like to, learn the Fiji language and stuff and get to know lots and lots of people and stuff so I can take back home and show everyone how amazing it is here. Kaore hoki he paku a wanga, he hia ke, kia noho tonu ki konei. Things that I'm worried about on this trip are maybe getting stung by a jellyfish or something. No, but leaving this place because it's such a beautiful place and Ka te ko tāna aki ki te hunga rangatahi whānui, kia whai hoki I tēnei huarahi. Yep, when you finish school, guys, come over. Come and enjoy the sunshine. Yes. He pāina ki ngā hihi o te rā, he whakapiki wairua mo te tau e tū mai nei. Pere wihongi, te karere.